abafiri hamanywaho umuntu omwe orukwetwa Brian Masereka ow'emyaka 29 y'obukuru kandi enzarwa ya Bwera mu district ya Kasese kandi abandi babiri tibakamanyirwe mazina. Julius Masereka omunywano w'omugenzi nagira ngo batomirwe motoka bwa nyuma yo kugezaho kwenda okurabaha motoka endijo. Brian babadde kupikinga abantu bana kati babadde motoka badde parkinzeewo kati badde bagala ku overtakinga motoka eri badde parkinze kati mu maaso nemujjiramu motoka endala yabakonye naye kuva babakonedde motoka ekyabuze. James Mwerwaba omushaho ahirwa rya Kasese Municipal Health Center 3 nagira ngo batongere mitumbi y'abantu bona baferira mu butando. Kasese Municipal Council mortuary where we are handling bodies of cases that were involved in the road traffic accident. We have 2 in the mortuary right now as I talk, but from yesterday up to now 4 bodies of road traffic accident have occurred in this area. SP Solomon Mugisa oryo mupolisi orukugita police hamwe n'abantu ababurijo ahabwe cyanga cya Rwenzori East yahamya makuraga. Bwire bwikiro saha nkaina nambali abantu babiri bafereireho kandi muno mutondi yafero mu irwaro. So twatunga namba y'abantu basatu abasobere kufa omutando obo utando ukajjawo nambali boda yabaire hekere passenger bakhaina batumiranga ine twita head collision ne motoka kandi motoka iyo tukategereza namba yayo abukweka ba hit and run kandi motocycle nayo tukategereza namba yayo. Polisi yagaruka yahamya makoro agom polisi oferiro munjiye bwa nyuma yenju eyabire naturamo okuterwa umuti kandi ogwaferireho. Ogo bakweta Rogers Kabil abaire driver wa fire tender waitu fire brigade area taxi Bwera nambali musigazogo abaire ali munjiye kandi umwiro umuyinjure gwire nyingi no muyaga basohora umuyaga gwanaga umuti gwatera enju. Gasha kwa Gerbert Muhanguzi.